ChaaluMale'City council hatarwana dawruge sateka debana rasmi amjasa avriya berfuna marhapadanno me agenda ham islah genna baje ijaga mi masakat nimungoto mi ijaga mi muni mi masakat he agenda change genna deputy wahada kala finna mi agon me ChaaluMale'City raitun nadi aidata mi fase kadan dane kaane delma mitan fast ko moti enas mihar ala thang e location ne yeme agar location ukam urban consultant ka babune yeme location badlu kol dang agon ma bhushala yeme te agenda da briefing ne agon marwan ekota agenda isna gen agon usale ko te tikdam ChaaluMale'City ga rayatun daimi khadi badan ke dumattaka mewogo troshali faini lonu ziyara paako gatere hennamas etanaki emme ragalutane nunkama mikola eba lafade ebe miharu suggest kura tan ane mikola present kurumangama isla agenda ella alul type kura wahdanna ego agenda change ko da agon vote ka baik itu mi vote ka onda bahada agenda change furtameti adi itru echesa bole mi ko eves ondo agenda adi ane edidu echcha bole mi councilor bena wachda huriha be fon so ko fachawe bitana mozifun nagumuga mi difa asuda hidafa naga kama paha korebe kama vidal so ko facha mi agonde agenda lambe media deti mi agenda lafa agenda pass kon shala chukure bada bayre be fon git fon vasi adi okay adi turche ba baje mi ingata adi sorry ingata adi turche ba baje mi algon mi kuri to fast kuri mi algon me dalsa baba fast kuri dos algon me na kedo nudibe ai eto mina ma ko book kofa mi algon me available date ta habe mi ai to badwa baba dos date ta algon me available date ta algon kiya dana egan do algon me fast kura me jani pre book kura ta na kabe mi dimavi Kuring algon me fast kura February 13 wan se na bas mi algon me available dosta ki 16 adita satara homa navara buda 23 adita 27 February ये 16 17 9 23 27 available अनि 27 की बरासफाई दोस्त ये की अंगल रेखा इन तो फिर नोट आना ये 27 February अगन तो एजेंडा को अगन देती बा ये अगन एजेंडा को दंगने मी अगन राइट बदम बाबा दोस्त बदलू को दम मटका कौन फास्ट करो एजेंडा को और बहुत शुक्रिया ये मीटिंग आइटम है अगन एजेंडा फास्ट कम बदला करी गंदा agenda ke mi agon mi nimani agenda pass we agenda de 5 January 2025 do bebun ChaaluMale'City council ge 14 wana dawruge sate gadde rasmi amu jassa ge yamiya pass ko hushala timman item ka mi mitana mozifun nagunga amu kuram da goy ei emerangala anu da kama by council fa kore vetive so ko fecce agon mi wabshala SG muche SG mozif kanta takure ganda SG kama HV dalwa ad jumla
shukriya mayor Malcity Council eki maseketta kurumai onikanta kinama beki batawatta sabu naganje contact mozahun na consultant negum kuring efada mozahun FR ga nagam benwa sababa adadu adi e mozahun nege section tan wata department ta kandiyal mattaka council ge rasmi jalsa husala fast kuma 21 June 2023 ga bebe Malcity Council ga hatar adawge satte ga habban jalsa ga baru sada member ge ittiwa fast kuma ave hindu එනෙම්ම රියාරක මෙන්ඩති කොන්සල්ටන්ට් නගමුදාත එකම මශවරාක ගොතන් DJ Chedaran mi kolam mi hoshalu yuma gole gotan algon dannawalam oti Male City Council contractors adi consultant gotuge muwazzaf nagamdani council flowing fast ko fawa memo ekiga HR section diyama yulan kuram gendan මෙවි හතනම් එවස් මොzzaf council flowing fast නොකෝ නගාෆන ඕන්නන් ගත එමෙ වාක මොදු මතට කදන්න මිනම ඉතුරු අන්නවාදන් මේ එවස් මොzzaf නගාෆකම් වකි කාකුතෝ කිහිනතෝ එකාදව සබර වතීතෝ මිතනුග යවන බරින් එදින් එකාදකම තියා එකාදකම ෆාකුරෙන් අංගාල්දෙන් අවගණ්ඩයි මිතනුග මේ ඉදාරි කන්දත කුරුම යොන්නනි SG ගේ බඳන HR section දෙන කුරිය දානි ඉච්චාරකුන් එව්වස චෙවදාන නුකරානේ මිකොල්ගේ නිම්මුම නැතියක ය මිකොල් නිම්මුම එක්කොන් ගතන කුරිය දානේ නු ගතක නුදානේ එහෙම ගතන් එව්වස් බෙෆර හුරිතෝය අනෝනි එකාද පහ කරමුනිතෝය අවුන් වර කන්සර්න් වෙජ්ජ තිකාද හබරේ තිබෙෆර නාම දියාමයි මි වර කම්බඩුවා කම ය අවුන් ආස්වරේ ගවාදා උසූතක මි මිතන උනිම්ම කම නුකර මිතන උනිම්ම කන්තත තම්පිස් කුරු මැසක අවුන් මිකුරානි එහෙම මිතන උනිම්ම කම ඔතීතෝය එකත පාක බීතෝය එකකම තිවත කුල්ලියක ගරාර ගොත තියයි එමස ඉංගිලම් බේන ඔක්කොන් කමෙත්ත වෙගෙ මොලේන සුගවණ්ඩ කුල්ලිය ගරාරන් ආමක ඔඳුක සොච්ච බුණා ඒ හැම ගාමස් අවගොණ්ඩ දීපාන 7% යකින් කන් අලගොණ්ඩගේ බොච්චුක මේ එබ්බස් මිකොල් නිම්මා කමක මිහෙන් දෙක නුවානකම පුරිසම යකින් කලගොණ්ඩ තිබෙපන අරවයි කා ස්පෙસિෆික් කේස් මොති එංගිජ්ජ අවගොණ්ඩ මෙතන ඉන්ටර්නල් ඔඩිට්ස් මෙතන ගෙනබුණි අවගොණ්ඩ මෙන්න මිහෙර කා කන්තත් හිඟා පාන තීවේ අදි මෙතන කන්තත් රංගලක් දාගෙන යකින් කුරුම ගනාව ඉන්ටර්නල් ඔඩිට් එක ඉන්ටර්නල් ඔඩිට්ස් මාර් ෆෙටිගා කුරිය දෙහිම ඒ කේස් අවගොණ්ඩ හම ඉන්ටර්නල් ඔඩිට් හවා කරන අදි එක්ස්ටර්නල් ඔඩිට් සබෙන් වද මිත අතින් ඔඩිට් අබෙන් මෙවඩිය ඒ ඔඩිට් එක ඉන්ටර්නල් ඔඩිට්ස් තිබෙ ෆ්‍රොම් කවුන්සිලින් මි ෆාස් කොගේ ඉන්ටර්නල් ඔඩිට් අජන් කොරීම එබෙ ෆ්‍රොම් මිතනු ගම මසක ෆරාපි then අනන් ඔඩිට් එක performance audit අවගොණ්ඩ මේ අප්ඩේට්ස් දෙනවා ඒ performance audit එක මිතනුගේ ආම්දනි ලිබෙන් බාච්ච බර ලිබේත බෙදමට හදා එක්ස්ටර්නල් ඔඩිට් සීදා ඔඩිට් ඔෆියම් හදා ඔඩිට් දෙමන ඔඩිට් එක මිතනුගේ හම සීදා ෆයිනෑන්ෂල් ඔඩිට් මිහුරියා කමක ගුළුන් හොර ඔඩිට් එක බහදා හාසකෝ මේ ගස් ප්‍රෝග්‍රෑම් ඔඩිට් බහදා am ebe from it naga gas program auditor adi ituru mi ane pakistan auditor bahada am extra auditor algon me sida ebe from area ta naga yakun kurabani ehma ewaka dannawada ehma ebes kam oti ama mi tibe from anikata coffee independent review kana dama negota kame asia independent review hedene department tibi ei audit office adi inter auditor ehma algon bara eden ekaka moti algonda hisab kodem algon wagutum am auditor et pass kodem war bad shukriya hat එබත සයිෆලියත් සයිෆ් ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇಯ ಇಂಗಡ ನೋನ್ ದೇಹಸ್ ತೇವಿಸೋನ ಹರುಗೆ ಜೂನ್ ಮಹುಗ ಮಿತನು ನಿಮ್ಮ ಫೆಬೈ ಎ ಸಿಟಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಎವ್ವಸ್ ಇತುರು ಬೇರು ಬೇಫಳಕು ಮಿತನ ನಂಗುವ ಕುಮನ್ಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇಸದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೋಜಿಫೆ ವಿಎಸ್ಎಸ್ ಎ ನಗ ಬೇನುಮಕ ನಗ ಅದದಕ ಇಂಗಿಗೆನ್ ಮಿತನು ಫಾಸ್ ಕುರುಮಕ ಎಕುಗ ಮೆನುವಿ ಎಕನ್ನು ಕುರುಮ එනම සල්ගුණන මේ එබ ෆාහගවේ කොම්මස්වරක මිතනුග එක්ස්ටර්නල් බේෆ්ලෝ මිතන මිහාරු ජොයින් කරවා තිබෙවිකන් ආදි එබේෆ්ලෝ නෙන්ගෙවමකන් අල්ගොන්මෙන්නේ මිතනකුන් එවස් ෆාස් කුරුමේ කුරිකම කමගම්ස් අල්ගොන්ඩු ඉන්ජල් සායග HR කන්සල්ටන්ට් නෙගුම් ෆියවා ඉතුරු එවස් බේෆ්ලෝ කුනංගවාක මිතනකුන් ෆාස් කරවා ෆෙන්නේ මේ vedana algondu chutti go hori jalsa tin jalsa onnane jalsa ga fare ga nimmo afoti kama kommeka algondu wahake ki mitanuge mihe korinves mitanuga meren innawage mimassa kommeswarka dima efoti adi emassa negimi haki purimati fenna tinda miha ingeto Muhammad Saif adi algondu kanta ACC ushala afawsonnane kuriga consultants counselors wadanwan jetantara wadanne uma mikantattauga mikantata mihin hurma ekko rice moise go eri kamuga mi dannawani wara saafko e kamuga algon mi meheru kamuga mi algon me ekam faha kori අනෙක්කාවස් එයත අනෙක්කාවස් දා කාල ගොතේ සයි මාඩු කරගෙන algon වර saafko bonefi mita nonna negota kamaku fotiya
पर जनरल को बाद की రైతును సోలే నెంగ సైఫ్ మరి జనరల్ को ముదక్క స్పెసిఫిక్ కా కుతో కొంబై తోస్ బున బజే తీగద్దే వాత ములి కౌన్సిల్ అగు వెట్టిన తీగద్దే మే అలగొండ అయితే మీ అస్దుగా సైఫ్ అవను ನೋನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ವಾಕೆ ದಕ್ಕೋ ಇಂದತಿ ಹುಟ್ಟು ಇದೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದು ಅದ ಮೇರ್ ಹೆಂ ಬಿತ ಅಳು ಮೇರ್ ತಿಮನ್ನ ಫಾಹ ಕೊರಬೆ ಕಾ ಕುತ್ತೋ ಕೊಂಬೈ ತೋಸ್ ಬುನಂ ಜೇನೆತೋ ತಿಹಿಂ ಬಿತಾಳೆ ವಾತ ಕಿ ವರ ಮಿತನುಗ ಮೀ ಗವಾದೇದ ಬೈಕ್ ವದ ಗೋಳೆ ಗೊತ್ತ ತಿ ವಿದಾಳ ವನೆ ಹೇಮ ಏಕಿರ ಅವಳು ಗೊತ್ತೇನ ರೈತುನ ಅಳು ಜಾಬ್ ಮೇರ್ ಅವಳು ನಿಂತೋ ತಿಬೆ ಫುಲ್ ಬಿತನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಿಬೆ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಕೋಗೆ ನಗಾಫೆ ಉನ್ನಾನಿ ತಿಬೆ ಫುಲ್ ಎವ್ವಸ್ ಕಮೆ ಫಾಹ ಕೊರವೆನ್ಯಾ ಬಿತನು ಲಾರೆ ದಿ ಮಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲಾನಮೆ ನಾ ಬಲಾನಮೆ ಬಲಾ ತಿಬೆ ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫೋನ್ವಾನಮೆ ಈ ಮಾಮೆ ವಿದಾಳ ತಿಸಿದ ತಿಮನ್ನ ನೇಗಿ ಬಿತನು ಬೈಕೋನ ಗೋಳೆ ಏನು ಮಿತ ಅಮದು को ಫೈಕಮ ಈ ವರ ಗೋಸ್ಕೋ ಕೊಫೆಕಮ ಹೆಂ ಕೊಫೋನ್ನಿಯ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಬೊಚ್ಚುಕ ಅಳಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಸೋಯ್ ಜಾಗೆ ಅದಿ ಅಳಗೊಂಡು ಯಗಿನ್ ಕೊರನು ಮಿತನುಗ ಎಸ್ಜಿಎ ಸದ ಎಕ್ಮಿಸ್ಜಿಎ ಸೋಯ್ ಜಾಗೆನ್ನೆ ಮಿತನು ಫಾಸ್ ನುಕುರಾ ಮಗಾಮಕ ಮಿಹ ನಕಾಫೆ ನೋನ್ನಾನೆ එහෙම එවාකම දැන් තිබේ කොන පහ කරන්නේ ඒ තිය අනකත කොද්ද ඒ අවුන්මන උසාෂේ මේ අවුන් ඔඩිටර් මෙහර මීට ඔඩිටර් ගාව ෆෝන් වාන මෙහර මේ ගති ඔඩිටර් ෆෝන් වාන අවුන් ෆෝන් වා ඔඩිටර් को बनाना බලාදේ පාරේ සිංගතෝ මේ රිපෝට් අවුන් තිබුණ උසාලා දෙපා ඔඩිටර් නිම්මේ වා මීටි ඔඩිටර් ගාව ෆෝන් වානේ ರಂಗೋಳ ತವೆ ಅದು ಶಾಫೆ ಚಿವಿದಾವ ಇತರ ಇದು ಬೇಫುಳ ಚಿವಿದಾವ ಅದು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇಯ ಮಿದನೆ ಗೊತ್ತ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮಿತನುಗ ತೆಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ವಿವಾಹಕ ದಂಡವಾನ ಗೊತ್ತೆ එහෙම ಬೇಫುಳಕ ಇಂಗ ವಡ ಎನು ಗನ್ನವಾನ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಇಂಗೇನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ವಿವಾಹಕ ದಕ್ಕಾನೆ එහෙම වීම අල්ගොන් දන්නවාන මෙම්වර මි දන්නවන්නේ දෙ මේ එකමගේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක දෙවවා මේනු ෆුලි විය දෙවීම එක නංගලවානේ ගෙත අල්ගොන් ෆාහගවේ මිතනුග බය බේෆ්රුන් තිබේක আদি මි එබේෆ්රුන්ගේ ඒ මිදන්නවා ගොත වකි පාටියගේ කුල ඒ ගොත එහා බොඩන් ඉන්ස්ටිටියුෂන් එක ජෙහෙමුන් ආම වා ගෙල්ලුන් තකේ ඉන්ස්ටිටියුෂන් වා ගෙල්ලුන් තකේ හුන්නකම අල්ගොන් ෆාහගවේ ගෙත අದಿ එකමගේ සබුන් අල්ගොන් මෙන් කවුන්සිලරුන්ගේ දවුරු හනිව මුන්දාත අල්ගොන් ෆාහගවේ එහෙම වීම මිකමාගුලේ ගොත අල්ගොන් නෙතින් එවස් බේෆ්ලගේ මගාම nan dannawaka mi ekang saaf kurawam benu fuli wi ati be from mitan nango afti mozifung list ngam kore wi me kan nibuni algod dabbai wa comment dakwa kanuje algod benu no mi barak එහෙම අල්ගොන් දන්නවම වර mi dannawani mi gota fene එහෙවි මල්ගොඩ fene e fast kollu mi aakollam ingeto andoful ko eromu gotun adi mitana nangawa mozifung amdun ඒ කන්සල්ටන්ටුන් කම වණීවි අනුනි කොන්ට්‍රැක්ට් මොසෆුන් කම වණීවි එබේ ෆුන්න එවර පර්ෆෝම් නොකරෙවෙඤ්ඤා එකමුගේ කොම්මස් රිවිව් එවස් මිතනං එබොන්නජේ ඉංගෙත එහෙනුනි අවාගොත් කි එක්සිකියුටිව් පවර් ඔන්න බේෆලක් එබේෆලක් බේනුම් වාහා බයක මිතන ලව්වාගෙන් ඒ ටූල් එක ගොතුක බේනුම් කුරුම මගු ෆයිවණි එකන් කුරබ්බේ කෙනු මිතන වරබොඩ මගු ෆයිව ෆේමි ඔන්නනි ඒගොත කුරබ්බන් ඉංගෙත ඒගේ නතිජා එහා රංගලෙන්න ඕනේ එහෙමි මාළුගොඬ එදෙ මිගොත නංගවා කොන්ට්‍රැක්ට් adi consultant unge masayagaves mi ebefro nengeo mugaves mitanun e anekati kore mi midanwa hudda mi council flow en nengeo adi ege itura ebefro contract ituru kurawwa irwas midenne gota mitanoge hudde nengeo ngeta ehme e gotan algondu hushala den algonda netin tikamuge specific sameyati edwedanwa member mi jalsa ge terega daaka ngeta shukriya शुक्रिया मेरा मी अरुण मी एसटी acting ST sual kollam beno ngito mi haru mi alun menge ba beno be kita consultant to TV de mi hatana ngito tibe for nangaf TV kita consultant ei kon kamakatto den contract usulun kombai to TV ei kon kame kurawwa be for netto den algun hitun mi consultant unge ehi hama counselors ves libenje ekama baver reports tange ba haddawa ehnawa ves algun menaka egen report ves no fene ingeto endi mami flow kannugene den ene discuss ves nu kurave den alunda mi mitana gomawna mata malon fashion sera mitana asren hama aluguna hama adanna tibe funa waran adabayiku ene aluguna mena hama mawna mate nulibeye mawna mate neti kinetto aluguna men wahaka dakkane ehme mawna mate nulibeye eti hodan e mawna mate hodan aluguna hama waran mi masake coffee wahaka dakkage sameki ki jalsa tam balali mengena aluguna hama takuraru kon hunnani ka den selfie dekke wahaken aluguna hama wara taidu kura mitanuga aluguna ves engige hama mi buni miha rasuren
mun taking ba fene ekam ko mi flow ekan asking ene negifa hurikame aluganda kannege den ehwima ene kinwa kametto samalun men af saaf kolo de fun ete shukriya dipuri meche da shukriya me alodo hadana badi nokama wanama me cyphers wa kore june mahoge terega dehas 23 wana haru alume fast koruge innan fast kuruma ekwekiga mitana naga komme consultant ekkamuge wiesadi contact mozzef ekkamuge wes erako beenuwa adade e beenuwa minwaraka council flowing ushelima e council flowing ekam fast mi kurani engar duhogo moddata ngeto innane war saaf konge edme fulunga musara adi jumla muli harduwan higa waru ya ekiga ane secretary general hushelima ya mi fast kurume fast wegandani devana faharaka e consultant ko yes adi contact mozzaf ekkamuga wies e mozzafunge muddatu ituru kura kama wanama alun e budgetu jehene council ga amdani budgetu fast kuran council flow egenna e jumla ko genna adu dekkamuga wies e ane waki consultant tunge pechekkamuga wies contact e jehene council ga flow egenna e gota e ane mi council ge nimmun oti ema ekan algoda ma ane ST ge mi sawal kama gennan egotan ekan kan kolladen ehennu kama wanama idari gotun issue ka hedi ane audit wan neruga masale ka jahidana masale ka vedana ngeto den devana kama ka mi consultant gotuga tibbe be fonna contact gotuga tibbe be fon metage be tibbe den etiga mi ane consultant gotuga jumla algorithm fast kuri mi emma fortama mitana genadu e fast kuri adada den e ituran HR consultant algorithm fast kuri ege fon mulin fast ko favori contact mozzaf metage ngeto algorithm check kolliruga uri consultant gotuga eddu ane a jumla ko min adadaka den ega fahon HR consultant alume fast ko feini den hori mulingen contact mozzafon gotuga ane fast ko hori mozzafon taken hori ega tere himmanene supervisor onge gotuga tibi contact mozzafon na miski staff kurumattaga naga fori contact mozzafon na kunika hamen gotuga naga fori contact mozzafon na adi mitage ekeki beron taka naga hori ane contact mozzafon gotuga tibbe be full naga fatibi consultant e ituraka fast ko fe council flow kon ane mi internet adi evs jasa ko nufene enoni yakai emaden alode itum ane councilor unge magadu concern ka algoda hamen ijevs adi miedus a concern ke gotu algoda fenoni mi council ge idari gotun hingumu ge terega e consultant ga rolu mi amo HOD na wura boda mi ebe phone na boda ti bharata ke digen adi hasako council ge mi ane gawaidu ga council ga ganu ga mi buna gotun council ge kantattaka gule gotun hada horiha planek ga amali gotun council ron baaware kuran chehena kama baarwan chehena kama kadeli ge mutula ga lifa ingiruga e council ron ge baawaru menneti e plan taken hada ayuru ga nimi e ane mi council ga flow bes buying etches tanugenes ege zatu ga kuriya datan by council on fennati ewaka astu council on ge concern ka magadu gata gai den mi ehen hori kantatta go terege eki idari gotun hallu kollenche masale anenge buna kama wanya alugoda fenumuga mi council da golun hori plan uten haddawa eruga council on na amali gotun bayar weven wane egota mutulaga kanunu ga lefes ini ema e bayar onna gota reform of lafa devang e consultant tonge hitarikam wese council na liwere gota kankan tartibu idari goton kodwa fi awgoda hiwani miharu mi ehori consultant ka hallu libigen dana kama barabar shukriya me ada mushkuriya ektesi shukriya mi consolation fa kuravi kantata kalwan dannawalam ati mi alwan me mitanung bihatana ihatana negi huriha mozzafun neves contractors adi consultant no is yudan kofa adi mozzafun negi fawani ama mi flowing fast kofa wa mi marashe yada dashe ngeto then contract staff no nama consultant on tibefuna report tibefuna benuma report no dibekanya alganda hama directly ekan angaden marabodang ede algonus kabul kurani tibefuna deputy fa kurave tibefuna engage malumat engage kam
ඒගේ තරම් underperforming contract staffs ගේ මිහාර සම contract උන්නා terminate කරවිෆා ඒගේ තරම් consultant උන්ගේ තරම් මිස් මිහාර underperforming බෙෆලුන් එරි ලියුන් රෙඩි ඉෆ නේතෝ එම අලුගන් වරබොඩන් කම යගින් කන් දෙන් ඒ consultant එකම VSS අදි contract staff එකම VSS අදි civil staff එකම VSS මාලේ city council එලි බෙන්ජේ හිදුමතා ඒ service නුදබේ කවන්නා අලුගන්ඩු hingam mihara wagutuga idari gotun alanje fiya wala hama kombe be flokke sala de nget ati be flona ibes kame pahagwa kawnya alugandan hama war bodang angal den war bodang fursat ge den ahari plan alugandan men isa bangara de kon eklawano de ei department takun de benje he horiha activities tan de beti irad kore via den anna council baddalum kalgan gabul karani tibe flona ahari plan present kore ben kama ඒ අලුගන්ඩ ගබුල් කරන්නේ කොම්මේ හරි බස් හරදු කුරුමා আদি මාසෙක්ක තකුරිය ගෙන්දෙන් වානි හරි ප්ලෑන් එක තෙරෙන් කම එහෙම එමසෙක්ක ඉරාද කරේ යදෙන් අන්න කවුන්සිල් ෆ්ලෝ එකන් හොෂාලි ගෙන්දාන दिन मी आगो ना मैं दुकानदार में बजट है दिगन दिया होगा बजट का मुन्ना होरिया चे कुदैफा और बड़ा में बजट का होरिया में इन्वेस्ट करें होरिया में आगो में की ये मी तीन हतर बद्दम का हंदा में आगो में क्यों कम मी बजट की बेबे ने चन होरिया बेन बड़ा ना देने ये बजट बड़ा है बेफुन एचित फेनिफुन ना बड़ा के दो सब का बड़ा नो बेफुन इनफन हिगा दाने ये गोता बजट फास्ट को सोना दे बजट का ಹುನ್ನಾನೆ ಮಿಹಾರ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಫರಿ ಹುರಿಯ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಜೆಟ್ ಕೊರೆ ಬಜೆಟ್ ಫಾಸ್ ಹೆ ಮಾರೋತಿ ಇವಾಗ ದನ್ನ ಮೆನು ಎದೆನ್ ಮಿಹಾರ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಮಿ ನಂಕಿಯ ಕಸ್ ಈ ನನ್ನಮ ಹುನ್ನಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಈ ನನ್ನಮ ಹುನ್ನಾನೆ ಏಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಿಹಾರ ಮಿತನು ಫಾಸ್ ಕೊರ ಬಜೆಟ್ ಕು ಮಿತನು ಫಾಸ್ ಕೊರ ಮೌಜಿಫ್ ಕು ಮಿಲಗಿಗೆ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಮ ಮಿದನೆ ಏಮ ಮಿಹಾರ ಸನೆ ಈ ಕುರಿಯ ಹುರಿತನ ಬಜೆಟ್ ಕೊರೆ ಬಜೆಟ್ ತಿಬನ ಫಾಸ್ ಕೊದ್ದಿ ಫತಿ ಮಿಹಾರ ಹುರಿಯ ಮೌಜಿಫುಲ್ ಮಿಹಾರ ತಿಬಿ ಹುನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಮ ಯತಿ ಫಾಸ್ ಕೊದ್ದಿ ಫ ಬಜೆಟ್ ತನೆ ಅಗುನು ಕುರಿಯದ Shofa. Thank you, Mayor. Me, Ari Hushal Mand Etching Ed Colombian Vative. MaleCity Council Gaki Masekataka Kuruma Shauniganda Geneve, Eki Badauta Gasababu Naganje, contact Mozafuna consultant to Negumuga Kuring, Efa the Mozafun Fahare Ganagam Benumva Sababa Adadu Ade Mozafur Nege section North Department Kandarumasha. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೊಜಫರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತುರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಾರತು ಗೈಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಸ್ಮಿ ಜಲ್ಸಾನ್ ಹುಷಾಲ ಫಾಸ್ ಕುರುಮ ಅಲ್ಡ್ ಎಡ್ಕೊಳ್ಳಂ ಬೇಣುವ ಪಾಯಿಂಟಕ್ಕೆ මේ මිතාගේ හොරියා කොන්ට්‍රැක්ට් ස්ටාෆ් උන්ගේ අබද ආකුරංගා මිතන ගෙන්න ගොත තම නිම්මනේ ඒ තම නිම්මනේ උම්මකි හොරියාගේ මිතනක හොරියා කොන්ට්‍රැක්ට් ස්ටාෆ් උන් මාගේ කොම්මිෆාර කොන්ට්‍රැක්ට් හැමෙම මිතන ගෙන්නම් වේතෝ ඒ තෝ මේ බේනවා ගතකි මිතන मेरा मित्रों के हिंगू मट्टा का बेनुबा उरिया मौजूद बजट फास्ट कर दे होती ये तो बजट तेरे और में कुरिया दाने बजट का उरी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ और उनमें हम बजट तेरे कुरिया दावा तो निम्मा दे और बजट का भाई ये एक इतना अवन में कुरिया था अवन में बजट इतना कुरिया था अवन में मितना के नम्मा इन वरिया थंगी को वर्ष एक दान में आता एक अंकुर पाते आदे मित्रों आदे ये बजट फास्ट करे हमारे हम मित्रा का अगर मैं मुझे मुसारिया आदमी कॉन्ट्रैक्ट हुआ स्टाफ मुसारिया कंसल्टेंट ना कि अगर मैं प्रोक्यूरमेंट तो गंदा होता भाई ये सीधा एक तरह दिन मेरा नाम किया हो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ होती है कि नंदा होती स्टाफ हो ये तो बजट फास्ट कर दो हमारे होती है बजट तेरे अगर मैं कुछ दाने बजट को बेर अगर मैं कमी में तक मुकुराने वाला धन्यवाद शुक्रिया ईशान शुक्रिया मेयर मी तिविदाली बजट का लेविगेन्ने तिबेफ्रंति कंसल्टेंट ना कॉन्ट्रैक्टर्स नागानी दत्त एकम गोल्डन मिंगे कंसर्निंग है इंगे तो मी बनालारुगा वकी कुला जेफतिबी कॉन्ट्रैक्टर्स कंसल्टेंट मितिबी मिंगे इफ मी इत्तिफागत निने कीने वा कमित हमा मेजॉरिटी बलालीमा मी अलगन निदक्का वाहा का हम हकीकत का वानेंगे तो एवी मी अलगन में हम कंसर्न वा खाने मी MaleCity council की मूल दिली राज्य के रायतुन्ना हुई फैक्टने वजीफा के गोतुंगे सदिहिनिंगे गोतुंगे स्कूल में पार्टी एक गए सुनना करने चे क्वालिफाइड मीविंग फुर्सत लिबेंजे एक अलगन मितनु हम फेनली वाकी कुले जेफति भी कंसल्टेंट ना कॉन्ट्रैक्टर्स इंगे तो दनी अलगन में हम कंसर्न वा कमिंग ए अलगन में की दिली लोगत रायतुन्ना टका मसके कुरमु अन्ना बाय इन मुंतो मेरे सम बारा बुरको मसल कुरा बातंग अलगन फेने वारा एकमा बारा बड़े शुक्र सदा कुरा ए नमस वाकी कुले जेफति बवा बेफुन
hama maaginan fennative ei algonge concern engeto shukriya algonama de dagin kamaki mitanu gonna usulta gadatukum berun abes kamen hinganaka de algonde abes kamaki influence no kora mitanu ga abes kamen kora kam mitanu gonna ne hama mi SG hunnana baden active fra hunnana mi HR hunnana HR tere hunnana mi interview panel le hunnana interview panel tere dane hima algonde interview panel gas ninna adel kun process ga algonde involve anwana hema algonde ge dagin kamaki mitanu ga nege mozifaki e qualified miha ka mitana nege ni din ikanga men shokuram benumbe adi mihara algonde mi innane bunefa moziva waki kuranyas moziva wadanyas algonde ge ingi kan kuram algonde na instruction dif ei mihatana ayro bafar moziva kandala sawana nege mi kandala ben moziva wadda hon nege bur wadda e michaga system de dani henna bes ahiruga zimma banje me ki ma city mayor kam ware ma city mayor huriya sawale mi kurmat kurwa aruga ma city mayor nege kandata hinga maki angal kam kanmati gina badawta ge idare ko tos mars gena sahunnane den algonde asa mitanaki everybody wadana nuwa section ko mitan hinga mundani nuwa apartment hinga mundani danyamo mitan deneganna magutu nagana abu ko horiya me etta ko mi anem bunnya work from home system ko hinga tane mitanaki mi wazifu nufeni duwa nimige me wadani e mi wortane ko mi koraru kandada inguni ma wana kandada badlu korveni ama mi gota mi wazifu tantana bur badlu ko fa etan nano etana nu gota nagar musaka procurement terabatibi procurement rota nagar tinu ene jen bar badlu korati gota te sa annanya agonde ne ko koranga baje e kantata kanagati mi tandar procurement ka mi atna hebati mi lafa e mi badawata sab genne je audit ka kan fa ko korama bade mi kam gahima mihira ka kantata se mi ta hinge ka algonda ingeni inguni ma den algonda jeni e badawata genna adu nugene sagama tibe flamanda swa ko maada manekas shamida kivenge mi paagane ki mi procurement ni misalaka eswa kuran datta misalaka eta ema urijaka manyam algonda ka eka dan bune wen dem hati tile wala kan mi ingwada gati ayo kar bune bajje bune jawana bado genna basje eba bune bay council awon kare kive ne ta honnani dawon balan ta den awon jani mistika danna eta bati bito eka bay ko misalaka em sabab ma awon kare awon ke table asama dete wade ka bakure hama em awon itarani mi amar langale asuga fa kodde bati em awon mi huriya kamas mi fa kore kanda tawon balata na huriya bay mon mozum kanda ye to saifa shukriya mi wahaka dekke viruga mi SG fa kurava fi budgetuga himanu wafa oi gotuge matinne nango munge endawani ehneme sarun fa kolla hama fa kollam benu mi adi budgetuga jumla adade jaswa otas waki consultantun adi contract staff nangonya mi tanu mi hudde kan aswamane flowing adi mi ganduko enango asawbaka enango adadaka enango beenume mitana saf kode adi budget e fast kurumaki ege dashun hama nagamun diume no mitanga decision en ovva ingeto ema saf kolli etankol algondu faruge en kamo vedana amal kurawani endamase hama clear kolli algon am saf kode budget algon husheluga budgetuga huriha mozu tafsitaka mozu honde adada musariya huriha che jafa waki nanta jafa eti budget algon nonane mitanoga fast kofa yem evvesecche gandukone nunnane de itura an me ko wadden yanaka sawun me gennane me mihara hunnane mitan fast kofa misaka me adam azim me magame me contract ke meri enage musar me nar fast koddi maroti ena continue korawata misaka ehen eti huri ehen me waga danna wala suga SJT देखे बजट अंदर फास्ट करे बजट परसेंट करे बाय बोल बडान वाला बनी मा असम का हिंगा दे के इंगे बडान गम फाने हन भाई बजट आइट सके बाकी दुहा का निम्मा का सबमिट करे जेचे एम विच आगन में करे ए फाटा नुति वेने मी या बे फुल बडान वंदे ने आगन में ना इन्वाइट को फेम ना बस अन्ना एम फारे यदु सो बडान वाला बनी मा एक इंगा साफ नो हम साफ कर देंगे तो और बड़ा शुक्रिया algon itangeni mi mawduga den ani algon men ani mi concerning committee mi flowing fast ko fahuri adada adi nege fahuri mozzafun ge tafsil ani mi anna adit dohuge kuriya for ko dename algon ha madie sefar takrar ko dannawalan flowing mi faru nagani bara supervisor unne egota fast kurima bara supervisor unnan yulan ko phone nani heritage meveni miheke ehmejja heritage an e adada kam mi hunnaga funan e hawas tafsil ko hamati be fulum mi flowing nimma gota
nivi hatanan hama huri hama gam tak kan naga phone nan ngeto made se fara enames mi mawduga algon den dannawalon oti algon me irad kore ja sunday gati be fulna huri ha tafsile e concerning a committee phone wade me adi huri ha counselor ne sirad phone ko ya sunday ga phone wade ngeto mi mawdo mawdu close ko lafa kore dan ngeto ishana chit ito bidawan ben hoto ಶುಕ್ರಾಂಗ ತೋರಿಸ್ತಿ ಮೀ ಕೋಪರೇಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ವಾ ಫವಾನಿ ದತ್ತ ಕೋಪರೇಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಫೋನ್ವಾಗೆನ್ ಎತನು ಎಬೇಫುನ ಫೆನಿವಡಾನ್ ಫವಾನಿ ಬಜೆಟ್ ಇಂಗೆತ ಏಕ ಮಾಲುಗನ್ ಮೆಂಗೆ ಹಮ ವರ ಬೋಡೆ ಎದುಮೆನ್ ಏ ಮುಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎನೆ ಕೋಪರೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇಂಗೆವರ ಬಳ ಮುಹಿಮ ಕಮಿಟಿ ಎದತ್ತ ಅಲ್ಗನ್ ಮೆನ ಇಂಗೆಂಜೆ ವರ ಗಿನ ಮೌಲುಮಾತ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಾನ ತಿಬೇಫುನ್ ಕೋಪರೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಏಕ ಕೋಪರೇಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಂಕಂ ಅಲ್ಗನ್ ಮೆಗೆ ಮುಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿ ಬೊಡತಿ ಕಂಕಂತಿ ಕುರವನಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಉನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಂಗವರ ಅಲ್ಗನ್ ಮೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇಂಗೆಂಜೆ ಹೆ ಮಿ ಮಹಮೇಕನಿ ಕಮಿಟಿಯ ಫೋನುಗೆ ಬದೌಗ ಕಮಿಟಿಯ ಸುಫನ್ वाशकेन है ना फोन के बाद फोन यस हम मिकोलब बस अलगन में ना मालूमात हिस्सा को देबुंगे दे शुक्रिया मेरा बस क्वेश्चन अलगन में मुली काउंसिल इन्वाइट करी बजट पास करूं करी वडा गन्नमा करी मुली काउंसिल करी अस्तु अलगन गे वचुगा अलगन इन तनेग उसूदा कोनुने हिस्सा को नुकुरा ने बस कमे लेकिन अलगन गदे de algonduge emme gabe foloke deputy mayor mitanu hundawan algonda ehi tere wanduma deputy mayor maswano ko evs kam ko evs non adi huriham nissa korin jag huriham nissa koru medani muli budget ekkom fast koru mataka algon mitana ni algonda defaharaka algon me invite ko phone na na damani adi corporate committee ko sunna algon me itur waddanta baba adi mi regargade muli ati adun review koru mataka sawan hunna invite ko fama waki mawzifunge antaka ko mi list hoda hada for echita hunna evara detail eche workout ko fama nama figure job gennu onnane ekan ko fagema evara danna den algonda warabode eden asuga mi e maddunta ko kurima wada ganna ehnu gataki mi bar olunga bara so bara nogone be phone e kanta agalanu kama dani hegata hisasa kore ingato ade shofa शुक्रिया मैं ते दावा वाके अलमें बसर का डिना या नो मैं कोला बजट पास करो खुशल अलमें ना इनवाइट करे अलमें काउंसिलर्स हम गिना काउंसिलर्स से दो बजट पास करे मीटिंग्स वाडा नाम वेस बजट पास करे मैं अदे में विदाल वी हम बजट पास करे मोगे खुरिंग बजट का हुशा अलाफे इन्नाने मेन वारा का कंसल्टेंट नेगेने का कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ नेगेने का अदे बे फॉलो कर नंता हम हिमा नाफे इन्नाने बजट का ನುನಂಗವ ಬೇಫುಳುಂಗ ನಂತ ಕುರಿಬಾಗತೋ ಹಿಮನಾ ಫೆನಿ ಏ ಸುವಾಲ ದೇವನ ಕಮಕಂ ಅಲವನು ಮೆ ಹಮ ಸುವಾಲ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವಾ ಕಮಕಿ ಅಲವನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ ಫಾಸ್ ಕುರಿ ಫಹುಂ ಅದಲ್ತಕೆ ದಿ ಫೆಬೆ ನಮವೆಸ್ ಕುರಿಂ ಫಾಸ್ ಕೊ ಫೆಯಿನ್ ಎತಿಗ ಬಯಾನ್ ಕೊ ಫೆಬೆ ಇಂದೆ ಫ್ಲೋ ಯ ಗೆನೆಸ್ಕೆನ್ ಕಮ ಇತುರಂ ಹಯ ಕುರಂಚೆ ಹೇಡಿ एवजा ए आलगन मेंगे मेन कंसर्न के बजट फास करो फाहमस मितन ए बहुट्टे कांट्रैक्ट अरे मोजफुंगा तो स्टाफ उन्ने के फार्म में हाला रंगाल में नली जवाब के तिमन नमी मितागा होना कंसल्टेंट के मेनी कमेगा कमार में खनेंगे दा ए सेक्शन का कंसल्टेंट उन्ने की गंदिया कमे ए आल में मिकुरा सवाल के मितागा शुक्रिया मैं बड़ा शुक्रिया शौफा मी आलगन में ती मी मितनुगा पास नुकुरा अच्छे निकफा नोना ने तकरार को मुना में मी एव्वस मिह की मिसाका फास में तीजावन तो बाकी मिह कर हाले मुझे मिह एमा मिह की काव को सावन में नदी गलसा निम्मादा बुना फे आगोंड सीधा तफसील तो बाकी मिह के तफसील आगोंड हम शौफा बाकी अरुवान उतंग मी जागिन नो आते तो आगोंड अच्छी था बाकी मिह बने जे तफसील आगोंड अरुवान मी दिन आने का मौजिफुंगे वहाँ का विदार वारुगा मेरो मिहार तिबी होरिहा में हे मिदोनी इतुरका मिह कोना गाने मिहार मिसाका मी आवन मिदिहा देस सर्विस होना हर तिबी मिहा मौजिफुन्ने कॉन्ट्रैक्ट का तिबी ए कॉन्ट्रैक्ट तिबी मिहुं ए कंटिन्यू करमटका आवन बजट लाभ बजट फास को फे होती हेंग आवन मिदने बजट फास को फहम मिह को देवा के नो ये तो हम एक साफ को देते ए मी आइटम आवन क्लोज कर लंता इतु डिप्टी में आदे අලුරු itu මෙයාම ඉදාරීගතු රගලු කොල්ල අලුරු දන්නවාද මේ රගලු බ්ලොග් ග්‍රාන්ට් को तेरेंग एवसेच्चे अरुण में फास्ट कुरा कमा वन्या म जुमलो को अलमन फास्ट कुरा विधान काने मोजफों गादल त जावा ए कॉन्ट्रैक्ट आने सिविल कॉन्ट्रैक्ट मोजफों को तो ब्लॉग ग्रांट तेरे मोजफों नेगेट ए नमस आमदनी बजटों अरुण में मिहारुगे इतुरा आदि मिहार बेनु कुरा आददुस
ඉතුරු ආහාරකම් මොස්සෆුන්ගේ කොන්ට්‍රැක්ට් ආකුරා කම වඤ්ඤාම කවුන්සිල් ෆ්ලෝ ගෙනස්කින්ගේ ෆාස් කුරන් චෙහෙනේ එయ్యේ ආ මොසූදගේ ගොතු ඉන්න ගොත කිස් එయ్యේ එකන් කුරන් චෙහෙ ගොත කිවස් එම එකන් ඒ ගොත කුරන් චෙහෙන වාහක අස්තු ඒ බුණනි ඉගේතෝ ඒ කොම්මේ පහර කොම්මේ හොරියා මොස්සෆුන් මිතන ගෙනස්ලා ෆාස් කුරාෂ කෙනොන් අවග හමකන ජෙහෙනි ඒ මොස්සෆුන්ගේ මුසාරද්ද අදදකි මිවරේ මියාහර එමියුගේ මොස් බි කොන්ට්‍රැක්ට් ත එබ ආකුරමේ එහෙම මියදදු ඒ බාරේ මේක මොස්සෆුන්ගේ මුසාරේ මියදදු ජෙහෙනේ කවුන්සිල් ෆ්ලෝ ෆාස් කුරා ඒ කුරන් ජේ කම ඒ ගොතක නොකො අවමෙන දූකො නුදවේනේති ඒ ගොතක කුරන් චේ එහෙන් නොම් බ්ලොග් ග්‍රාන්ට් ගෙච්චේ අලුගොන් කොම්මේ ෆාස් කුරා කන්නු ජේන බජට් ෆාස් වාරේ තින්නනේ ඒක සාතුක ෆාස් එකෙන් ගොස් අඩිපිටම එවහ ගොන් මිදන්නවනේ මිහාරෝති මිහාර්ති හොරියම් මෙන්න මිති බජට් ෆාස් කොරේ කොරේ ෆාස් කොද්ද ෆේ ඉතුරු එච්චන්න ජාගොන් මෙන් ගෙන්නානේ මානක්කාස එහෙන් ගොන් මිදන්න මෙයාර කොන්සල්ටන්ට් උගස් නගා ෆොන්නානේ ආම්දනී බජට් කොන්ට්‍රැක්ට් උගස් තිබෙන මෙජොරිටි මොස්සෆොන් ආම්දනී බජට් මුසාර දේගොත නගා බ්ලොග් ග්‍රාන්ට් උතරේ සිවිල් කොන්ට්‍රැක්ට් උතරේ නගා ෆොන්නානේ මදු මොස්සෆේ ඒති සාෆ්වාන් එස්ටි වරගලා කොන්සල්ටන්ට් ගොතක නගාෆ්ති බිහුංගස් එමිහුංගේ එන්හාර දෝක මුද්දත හමල ආහාරක ගුණාකම වඤ්ඤා එබේෆුණුගේ අනේ මුසාරේ වා අදදු අන්නන් ජෙහෙනි කවුන්සිල් ෆ්ලෝ ෆාස් කුරන් අම ඒ ආම්දනී බජට් මුසාර දේගොත නගාෆොරි මසක්කතු මිහෙකමුගස් මිස්කිත කුණිකහ මිහෙකමුගස් සුපර්වයිසර් කමුගස් আদি කොන්ට්‍රැක්ට් එනුම් වගාමක නගාෆොරි මිහෙකමුගස් ආහාරකන් ඒනගේ අන මුද්දතු ඉතුරු කුරා කම වඤ්ඤා ඒ ආම්දනී බජට් හරතු කුරා එච්ච කම වඤ්ඤා ඒ තන්නන් ජෙහෙනි කවුන්සිල් ෆ්ලෝ ෆාස් කුරා ඒ එකන් ඔන්න ගොත කෙමේ එක අලොල් මෙපා එකන් අලොල් ෆාහකො ආම්දනී බජටුන් දේෆහුරි කන්සල්ටන්ටුන් වියස් අදී කොන්ට්‍රැක්ට් මොස්සෆුන් කම වියස් අල්ගොන් මෙන් අල්ගොන් හවාලු විරුගා තිබි මොස්සෆුන් තරෙන් අදී එවස් මොස්සෆෙන් එන්හරුවගෙන් රිනිව් කුරාකන් අදිනුවෙන් ආදේ අල්ගොන්ස් ගබූල් කුරා හැමේකී ආම්දනී බජටුන් හරත් කුරවේ කම වානම ඩෙපිටේ ෆා කුර විෆදෙන් අනි මිකොල ගෙනස් පාස් කොගෙන් කුරියද්දා එහෙනම් එස් බ්ලොක් ග්‍රාන්ඩ් ක තරෙන් අල්ගොන් මෙන් සිවිල් කොන්ට්‍රැක්ටර් නගාෆ්ති වෙෆුණු කොම්මේ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ವೇರಿಂಗ್ ಲಫಯಾ ಅದಿ ಬೇಫುಳುಂ ಎ ಮೊಜ್ಜಫೆಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಎವಲೇಟ್ ಕೊ ಫೋನ್ ನಗುತ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಿನಾಕೋ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಕುರ್ಮಾ ರಿನ್ಯೂ ಕುರ್ಮಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಬಕುರಿಯ ಗೆಂದೆ ಸಿವಿಲ್ ಗೆ ಒನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಎಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಗತ ಎಹಮ ವಾಹಕ ಮೌಲೂಮಾತಟ ಕದನ್ನವಲ ಅದಿ ಅಳ್ಗೊನು ಯಗಿನ್ ಕಂದೆಂ ಆಮದನಿ ಬಜೆಟುಂ ಎವಸ್ ಮೊಜ್ಜಫಕದೆ ಮುಸಾರ ಮಿಹಾರ ಹೆದಫೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿನ್ಯೂ ಕುರಾ ಕನ್ಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಇರಾತ್ ಪ್ರಜೆ ಹೊಶಾಳಿ ಗೆಂದಾ ಓಕೆ ಒಬ್ಬ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹೇ ಮೈಟಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೊಲ್ದಾಫಾ ದಿಮರ ಐಟಮ್ ದಾ අලුගන හිතුන් සයිෆ්ගේ හොෂාල මේ සයිෆ් දෙකේ වාතර දෙකම පොදෝෂෝන් මේ කස අබෝ කරච්ච විදාලවත් කණේ කොංගල කුන්තා හල්ලම් වෙලේ හම කොතකේ ඒකන්ත සිවිල් සර්විස් කුරිකෙන් දානිය අගොන් මම කුරිකෙන් දා කමනෝ එක ශුක්‍රේ චෝපචදා කවුන්සිල් ආරිෂ් ගේ හොෂාල මාන එඩ් කොල්ලි පොයින්ට්ස් කොලගේ එයා එක්ක ෆාස් කරමාන හොෂාලනේ අනිකස් කියලා දෙන්න වේතෝ මාදිසිටි කවුන්සිල් ಗೆ ಏಕಿ ಮಸಕ್ಕತಕ ಕುರುಮಶಾಯ್ ಒಣಿಗಡ ಗೆಣವೆ ಅದೆ ಒಣಿಗಡ ಗೆಣವೆ ಏಕಿ ಬದಲತಕಗೆ ಸಬಬು ನಗಂಜೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೊಜ್ಜಫೋನ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನೆಗುಮುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಎಫದ ಮೊಜ್ಜಫೆನ್ ಎಫ್ ಫಹರೆಗ್ ಗಣಗಂ ಬೇಣುವ ಸಬಬಾಯ್ ಅದದು ಅದಿ ಎ ಮೊಜ್ಜಫು ನೆಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನುವತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೇಳುಮಶ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೊಜ್ಜಫೋನಶ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟುಂಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ඉතුරු කුරා නිම්මා හාල්තු ගවස් කවුන්සිල් රස්මේ ජල්සා හුෂාල ෆාස් කරුමා මෙයාර already අනෙක කවුන්සිල් ශවපාතේ හුෂාලම් ජූන් මාහ දෙහස් තේවිය ගෙනි මිතා ෆාස් සෆා දැන් දෙම්ම අරවන මිතාගා දෙෆහරක ෆෘසස් නගා මිදෙක්කි එවාගේ එයි ඉතුරන් එකන් කුරාකම වානම ඉතර කොන්ට්‍රැක්ට් ආකුරා කමඤ්ඤා already council flow ගෙන්නන් චෙහෙනේ ඒක සාතුක මිහාර එක නිමෙෆයිනි ඒ හුෂාලු මං හුෂාලා කනුජේ ඒ ගොතන් එක මිහාර සිනි ඒ ගොතන් ඒ දානි වෙස් එහෙම ඉතුරුච්ච ෆාස් කරනු ජේ ගොත එහෙම කුරිම ගොත අම ඒ ගොත කුරිය ගෙන් දාවත නිම ඒ බඩ ශුක්‍රියා රබේ ෆොන්න ඩිස්කෂන් නම ගත
engineer item hatare mi hatarana daruge satek hastra habana asmi am jassa 16 October dia sabvim waniwa eduma nimmafa nimumuga muna location badle kene ma hushalande ege tafsir tagon me present kolla mi ramzi anakat ramzi kore gande mi alun med me hoshalal deni mi me phone councilum fast fay carniva taragi kurumga mashruwa kandala fay bing badal kuruma mi urban planner suggest ko fotumai kon e hoshalun asu mi councilorum na brief ko ladi fay mi hial hodalma behru so almen mi de november ma hoga fast ko foti lonziare park tereng diha saka fort ko bime mi carniva permanent carniva taragi kuruma hoshala foti den alun mi kurawun maseketa mi tafatu fas elemental lag park tere ka carniva taragi kuruma mi plan tayyar ko faya kurawun maseketa tere ga astu alun nan allocate ko fami in diha has akafut ekkamakan nuwe fude den mi muli mi hun circulate ruma adi etana mi anna faraytaka denje eheni hidumetta stall adi mi ticketing counters taka circulation beenumwa mi maguta kaichi tarage koriya muli paakuge vissakan insatta mi gelligen de ehemi mastu ei mi lonuziyare paak me har tarage kore fai gota mi genwe badalta ki emer angal badalta ekam urban consultant recommend nokurati ve ekkon algon men na den alternative hen location e gotuga mi planning team ay ko kurawnu maseketan astu mi hoshalande mi ekkamakan astu lonuziyare park terega huri gastaw teren mi tankole bodeti gastaka kulen jehe ehem wima mi alternative ehem plan en astu algon men mi urban plan aki ga mase ko for recommend kori mi har mi concept to mi fennani algon men permanent carnival lonuziyare park tere place coffee kam gawanama moli park ge layout an annane badal mi radronga noorongu mi har mi park terega hinguman noniya mi kashat kura befulun beenun kuruma in a pathway then mi a pathway is modify koran jeheni hema muli jumla pathway ge length wes kurwegen annani then masu mi urban planner recommend koffa in sarahadaki mi ei ferris wheel bahattan mi terega hori elements first element innani ege terega hama main ferris wheel den kuda kudinna hasa ferris wheel ka
de corosol adi den emburi semburi mikiya kahada items aka ko first element den muli mi sarahadduga borta kurfan mauge ira volley court ge biddashun himene hen aslu mi muli mi sarahaddu negi famina den mi sarahadduga park elements ab bahattan gaganda ka vissakan ha saka foot beenwane ko muli sarahadduga algon me mi boundary faha kolla e sarahaddu ekko balada gaganda ka 35 ha saka foot den mi park mi gotas mi carnival plan kurayra algon mi ge tereya mi circulation mi hum circulate masha adi mitana anna mitana ziyara kura befulunna mi rights takan aran anna client base me huriha befulunge vehicle circulation of this jaga naga mi 35 saka foot terege jaga vis himenen den ege etura mi right taka wadannawa befulun madukolla tibe gadiga bike kala mi drinks noni kaache ganalan noni toys kala eche ganalan migota mi hunna stands noni shop space create koreve gota then almen egota tafate ki category takum plan naki fanare avissa detere gadada kam mi park congest nowane gotaka mi kala stand taka stores ta create kurum then mi waran hama mi adi wara brief level lega tayyar kofain plan hai mas mi urban planner gas kushailumaki mitana mi change kurunde mi change kurare buri bike mi considerations algon me visnalen je geterega mi direct ko modu faliyan expose faina tane vi mitana mi genna equipment taka mi mitan taragi kurare algon me salt visnage lonu environment taka visnage molitan taragi kurenje hen den fencing na kankam go salon men vi warakun dagandu metal fencing na nogo sama natural bush beno ko gen fence kuru ma ekada kanta taka visnan jena kam plan den almenge mi technical team suggest korane mi asu me almenge hoshalo mi urban planner hoshala fen hoshalo ya ada betul sebelum jumlah thank you me devi fursata me algun geya ki malega hamami ane amusement park elunto nuniya kinetto wani algon me sarkara was mashwara koggen hulumale nuniya algon menge wani istitoga himene vidimaliya target kuriya malega me algon me bing maduwegen ekama algon me nawar datiye phone nak tanaka waathiwe e algon ham hiyale mi ni malega eluma buren algon do eden mi ane sarkara mashwara ko edigen namas hulumaliya badwa kolla nuniya vidimaliya e algon ham ede dum هذا مشكلة يمنا هم بفله هذا بت هم بفله هذا بت مكمل كم بدل تكنا رشوانا I don't know, I'd call them a stage in that though. I can't go there. Have a stage in the theme layout. I don't know if you're on stage. mi har all me tividal mi carnival concept terega no mi stage mi algon me stage ma radon eta mi kaanal anafradu ga inne asbodu kaanega stage ba develop kuram me algon me bit ko gam kuriya bagenda mitatere ga dan komisare kudawarege stage algon me kulawada ne ke kudukudi mi fun activities tagende mataka design ko etere dum rangal ko algon spend ne igota mi suggest ko aben urban planner se algon algon me den certain part wa ta ki mi gasta ka sa barabad ko enje den igota mi mali ರಾಜ್ಯಗೆ ಸೇಹಾ ರಂಗಳ ಬೆಲೇಟೆಡ್ ಒನ್ನ ದೇತನೆ ಮಿ ಹುಲ್ಮಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಕ ಮಿ ನುಜರ್ ಪಾಕ ಈ ಮಿತಂತನೆ ಹಾ ಬಡ ಕುಳೇಕ ಅಸೋ ಎಬೆ ಫ್ರಮ್ ಸೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ನಕೊ ಹೆಂಬೆ ಗಾಲ ಒನ್ಮೆ ಮಿ ವೆಸ್ ಗಹೆನ್ ಎಚ್ ಮಿ ನೆತ್ತನೆಗ ಮಿ ಕಮಸರಿ ಗ್ರೀನ್ ಏರಿಯಾ ಕಕ್ಕು ಮಿತಂಡೆ ಅದಪುರ ಬಿಸ್ನಾ ಫ್ರೋತಿ ಅಸಮ ಹಾ ಎಗತ ಎ ಬದಲು ಗೆನ್ನ ಹೇಮ ಎಗತ ಫೆನಿ ವಡ ಗನ್ನ ವನ್ಯಾಮ ಇಬೆ ಫ್ರಮ್ ಮಿ ವೋಟೆ ದೆವ್ವ ಅಳವಂಡೆ ಎತ ಬದಲು ಗೆನ್ನ ಆದಿ me algon ha ushara me badal genna me taayat ko degam be fal
Deputy Mayor. Where Hushalani kuring mita fast coffee anemic. Lonuziare pauge gasta buderga bar nagancheheti ega badaluga me ane artificial beachuge wadikotuga fahata me sarahaddu himenehen artificial beachu tereng mayka ekulafa me ane jaga ituru koffa daimi kaniwa hada Lonuziare pakum mikola badal kurak ane aroditung ha baru gastaken naga ekan kurakama wanyakaye hama alummen council already fast coffee nimme hamaken location me change me korani eko alummen utarasun kuraka wanya badal kurumakun eko evesmasse ne commerce ko ane hulmade alummen nakadi no dibe adi vidimade ega zatuga vidimade me rayitunna wakintanen hadanje kama wanya ei council go ammati go ekkame ekamadega mi tibera ane kodakudinna me horiya me hunna mi council go dawuga terega daimi paken hadan e alummen mitagen on vistume me egota alummen edu fastest kuri ema e vistumuga ane Proziara pakun artificial beach bagaw kurang aluguru ko masene e jage gotel dibe kama banya e mugata badlu genna ni deputy me chaata hai to kuri marwanda ne vote ka और बड़ा शुक्रिया है फोन नाम और बड़ा शुक्रिया है item 5 ರೈತರಿಗೆ ಬದ್ದದ ಬಾವ ದಿವಸ ಬಂದು ಕುರು ಮಗಳತು ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ರೈತರು ಬಂದು ಬಾವ ಕುರು ଆମେ ಫಾಸ್ಟ್ ಕುರು ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಹನ ಇದು ಹಾಕಿ ಕುರಿಯ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಫೆನ್ ದೋ ಕವಾತಿ ಅವನ್ನ ರೈತರು ಬದ್ದದ 27 ಫೆಬ್ರವರಿ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲ ಹುಷಾಳ ಅದೇ ಇಶಾನ್ ತಾಯತ್ ಕುರು ವೋಟ್ ಕಾಲ ಅದರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ರೈತರು ಬದ್ದದ ಬಾವ 27 ಫೆಬ್ರವರಿ ದಿಯಾಸ್ ಫಾನ್ಸೆ ಕಮಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ जैसा मेरे तो रश्मि जैसा निम्मा रश्मि जैसा फहम दिया पूरे अगोंड हिस्सा को लेंजे बैकांत थे मग हिस्सा को दाना तो बात है हाँ सॉरी हाउसिंग कमेटी अगर तुम डिप्यूट हो चाहिए दाल बात सॉरी बिगवेरी आदि गदरवेरे एस्के मसक्के कुरिय गंदे मट्टका देशके मगुलिगे निम्मंतक लफादिम्मा काउंसिल नकुलाफा हाउसिंग कॉन्सर्ट कमिटी एको कुरिय दांजे गोत्ता कडेल मट्टका मिनिस्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर मुत्तरिब बद्दलु में एजेंडा को फमिवानी 3 फरवरी दिहास फ्रांसिस होमा वाना दोग 11 गडी सुम्मिनटम 12 गडी सुम्मिनट अरोडितुंगे बद्दलुमा अलुमेगे कमिटी कुरिया मेंबर उन्न दावत दी फमीनी ए बद्दलुमा फोगे अलुमेंदे काउंसिल मेदे इतुर अने मे अपडेटेड देयर अदर बशकुरिया डिप्यूटी मेयर ईशान अलुने नेचेंग मी दनालंगित मी हाउसिंग के मसले की वरंग हसास मसले देतो मालेगे हुआ दायरा इस देतो एंगे मम्मी कमेटी अलुन कुरिंदे सम कमेटी नेंगे वे बेस देने वहाँ के अलुन में स्वरा बेलिंग दे कमेटी के हिंगा खांग एंगे में एवरिस को तो मोन्ना ने तो मचुंगोली मेदुगे काउंसिलर्स नूनियाम मचुंगोली मेदुं कोमिस काउंसिलर को एतनुगा मीटिंग इन्हें फुर्सत बेतो मी बड़े काउंसिल में हरार में काउंसिल मावन में मी एकलवादी कमिटी का मी चियाकुरवा डिप्यूटी में दें डिप्यूटी में आवन में ब्रीफ देने हैं मास्टर दें मी आता कि मी आवन में कमिटी निम्मा निम्मत में कमिटी के एक बद्दल तक ब्रीफिंग देने कमिटी के चेयरमैन ने आप चेयर तो इन्होंने एक दिंगा वादरी मेंबर ये आवन में कम्युनिटीज आवन में को कनक वाले इतबार करा मी को वारो का एक ये हुरिया में एक बोर्ड कमिटी को तो 18 मेंबर में तिबे ने तो हमें एक ही प्रैक्टिकल को तो नो हमें में वादा नो सही फीचर दा बात शुक्रिया मैं मी कोरिन वेसावन मी मौलू हम मितनो का डिस्कस कुरवेति फाहा कोल्लम में कोरिन वेसावन देने मी मसे के निमुनीमा ए लिस्ट बलंदा बैका वन वाकर ने थी में हम गाम सालगोर ने थी में प्रोसेस सिंगमुंदा गोते बलम बेनो वानी
එහෙම මිහාරස් processing ගමුගේ බදේ evaluate කරමුන් දාකම خبر ලිබේ එහෙම උෆා කරන් අවුන් ෆෙබ්‍රුවරි සවර බද්දලු මෙ ලිබුනි එහෙන්නමස් මිහිංගා මුද්දතුගේ තෙරේගේ සනික බාර මසෙකතක හිංගමුන් දාතිවේ අදි හිංගාපවාතිවේ එකමුගේ මි හිංගමුන ජෝන් අවුන් ෆාල් කරන්ගේ તો ඒ council ගේ committee ෆෙනිගේ නුනි re-evaluation එන්නු හිංගානකම විදාල ෆේ බහකා එක්ගොත් කරනෝගේ දඩියේ එමෙ ෆාවගු තවුනේ ෆුර්සත් ලිබේ ෆුර්සත ශුක්‍ර දන්නවා එක මිෂක්වා නුබන්දේ එන්නෙන් ඊ අල්ගොඬුගේ ෆ්ලැට් එක ඔයගෙන එන්නු ගෙත අල්ගොඬුගේ re-evaluation එන්නු අල්ගොන් මෙන්න තකුරාරු කොම්මේ තකුරාරු කොන් එකි ෆරායත් කුන් කොම්මේ දෝගුලා එම්මේ බොඩ් කොන්සර්න කාම කරන්නේ මිකන්ත කිනේ ෆ්ලැට් එක කවන්නේ කිනේ ෆ්ලැට් එක කවන්නේ අල්ගොන් දන්නවා මේ ජේනේ අල්ගොන් ඉන්දේ කොමිටි එක නේන්ගේ ඇති නුකියේ බද්දලෝ මකද කීකේ තව අල්ගොන් දන්නවානේ එම්වි මම ෆාහ කරන් ජේති දෙන්නේ ඉංගේ તો එවස් කොතක මිකමුගා අල්ගොන් appreciate නුකුරාති කිනෝ ඒ ෆුර්සත් शुक्रिया ಅದೊಂದು ಅವ್ರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಮ್ಮೆ ಮಸ್ಸೇಕ ವಾತಿವೆ ಅವನ್ನ ಕೊಮ್ಮದು ಏಜೆಂಡಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಕ ಮೆ ಅವನ್ನ ಮಜಸಾಫಿನ ನೇಮ ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಮೇ ಅದಿನೋನಿ ಗೊತ್ತಕ ಕೊಲ ಪಡಾನ ಬೆಫ್ಲೋ ಅವನ್ನ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ದೆಬ್ಬಾನ ಬದಸ್ ಮೆ ಕುರಿಯತನು ದಾಗನ್ ಸೇದೆ ಗೊತ್ತಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅವನ್ನ ಬಾರ್ ಕೊ ಕುರಿಯಕಂದಿ ಮಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎದೆ ಗೊತ್ತಕೆ ಹಿಮ ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಮೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಸ್ ಕೊದ್ದ ಬಾನ ಕವನ್ ಬದನಿ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಗೆ ಪರಮರ್ಶ ಕುರಿ එම කೌන්සිල් අස්මියා සමගතන් නිම්මාද අගොන්න අධික අගොන්න පහම් බණදම් බණ වච්චිත කොරීම මෙගොත ජසන